Kardong pini berta arjik tha pini berta thanbang pini di sami ronjita kang sapi. Aprang si bertang tom pencepa jermi tamde aprang bertang kumpi arjik tha. Silunijan Forest IB along MS Silunijan Cooperative Society Limited hinpen election mate bang pukang wai arani ke padopon. Dipu phonglang solong karbiang lo news channel ningkani sikechok arani ke talon pon. Lan kethe jok apar daihuri kudam singnar arat ason kanohok ajok ning du kecapaklan. Bertang kumpi arjik dia pernah phit puthot bertang tom pencepa jermi damsina. Difu phonglang so along karbiang long news channel ningkani sikechok ke talon pon. Pinia da por phai kris rachite ma por pen difu rong sapia long ke do phonglang so club along karbiang long news channel ningkani sikechok talon pon. Bangso along aluhi aman pen kachetong dun difu press club amaipu borzing rong phar difu press club sa yamchun bang prodip ingleng atum si aluhi aman pen chetong dun bangso ningkani sikechok amai along karbiang long news MD mate managing director dun Nelson Timonga hin pensi mai charipon lapen laso along chirap cheto dun news karbiang long chief editor Anon Bepen si chirap dun Jai make ating pensi aluhi sarpua ke hai borzing rong phar arideng pensi ningkani sikechok ahim mate kek ing than ponsi ing samjin pen pachun pon Pini Silunijan Lens along kelik mate bang pukang wai ing samjin pen pachun pon pusini litum apherang ke Lawrence Lekhi ahin pen berta nang pali. Silunijan Forest IB along ada por phai kep apor pen MS Silunijan Cooperative Society Limited 2022 to 2025 ningkan ke thom aparman kimisen pen kilang ponji aphan abang pukang wai election ke pado mission ing sampen si pachun pon bangso kilik along shareholders atum aning ke hang aning ka jethe bang khu atum bang ke thom atum aphan kilik pado pen ching wai pontet pen mai pado pon along aluhi sarpo man pen rakhain korap video pani constituency MEC Sorbonne Telangari ding pen ke haitang atum aphan puho ar vaccine certificate ke pajur pon bangso amai along alang li hin pen ke haitun abang pu atum aphan an ahir jumi pajur dun si MS Silunijan Cooperative Society Limited aprang pen apar ke claim ke dam la pen rat atum misen pen ali ke long ponji an parta bangso society ka chinthur anal ka paprang ponji aphan sai claim dam pon pami pu pusini pathe pon lapen alang li hin pen sita un an pen ke claim ke dam ka chirap chetu dunsi sarkar mati karbing no autonomous council a hin pen sita un an ke do an pen our sai ason amuk sita kirap ke pajur ponji aphan bor ipon pu pusi laso amai long pen rat atuma paning pathe alam khan pon kilik along ke haidun atum amen lapen vote ke long aphai la puson hen lo Rajesh Tirang 160 votes Jitan Hazarika 140 votes Santosh Kumar 136 votes Mention Hanse 136 votes Diamond Teron 135 votes Ranjit Singh Tanti 135 votes Amar Tiso 129 votes Kamal Sunar 127 votes Loknath Upadhyay 126 votes Ramesh Adhikari 125 votes Boron Terang 125 votes Jairam Teron 121 votes Sarsing Tiso Atum Henlo Rongagora pen Lawrence Lekhi News Info Karbiang Ini ni karong piglo, akhirnya epini lapuson, jadi tak ampor kimi, mate jadi karong pipen itu lapuson, so sundan lem selection itu kehai dulu, jadi long, jerpul pen jerpi itu cerap pen sini dulu lapuson, angkeng itu jemur ke sini ni karong pig. মই সক্ষম হৈছোঁ মানে মই বুলি পেলাই নহয় আৰু আজি বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ শিলঞ্জান কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ যিটো ইলেকশ্যন হৈ গ'ল আৰু এই ইলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা নমিনেশ্যন ফাইল হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই মই বিশেষ ধন্যবাদ যাচিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ 24 নং দেওপানী সমষ্টিৰ MSC মহোদয় সলমন তেলেঙ্গা ডাঙৰীয়া তেখেতে আৰম্ভণিৰ পৰাই আমাক সহায় সহযোগিতা বোলে কি প্ৰক্ৰিয়াত আমি আগুৱাই যাব লাগে আমাক সহায় কৰিছিলে আৰু লগত আমাৰ যিমান দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আছিলে
সকলোৱে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু আজি এই যিটো ইলেকশ্যন হ'ল অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল আৰু এই ইলেকশ্যনত আমি বিজয় সাব্যস্ত হ'বৰ বাবে আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু আজি আমি যি বিজয়ী সাব্যস্ত হৈছোঁ এইটো আমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল বা নিজৰ ব্যক্তিগত কথা নহয় যিবিলাক আমাৰ অংশীদাৰ আছিলে ৰাইজ আছিলে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰি বহুত ভাবি গুণি আমাক আজি এই নিৰ্বাচনত বিজয়ী কৰাইছে Upper Daihuri Gudam Sinar Rong along Langithia Job Check a Bipar and Danglok Asona Bipar Atum Kina Hopusi, needed to news and for Carbing Long Asayam along Birtana Pali. Lason sila khain kore truck Duar Baguri constituency ang Pangarlo, Daithor Police Station Kaparlo Jasime Daihuri Alangroy Langit Hipikajo, Pinang uncheck Bipar Atum Ongdum Kina Hokpong. Lapen bangso langit hipen ongdung ahidiaju langkanglum ajok soksitami langipon kena hokdu. Anpar tami lason si cek bipar atum sitami ongdung kalukson pon ajo. Ningduk ason si dulu puta bipar kacuklen pon vek abang potun ningduk rinti. Lapen bangso daihuri alangroy alangkit hipar pik ajo. Daihuri arat atum penang anhidi sok chu epon atum soksitami langkanglum et ajo kena hok pena andulu. Bangso langkit hipen rong thomthi arong ahidi ki klempen chenglok soksitami langki pon sitami lapu daihuri arat atum chethan pon. News Desk Report News 24 Carbino. Pinya Bertala Puan Sekang Ton Iglona Igbong News 24 Carbino Long Domitang Ni Kardom.